FM 9 Botiboti. Ekotedi Kamni, win the Champions Giveaway with Punjas Flour. Nanda ya ua tiko ni Botiboti na mbongi wina nikua baba na tukina kambani kwa na Punjas Flour na vuna na betoko ni tuku weekenda na mbongi wina nikua arani mai ndabe start al tukina ni oti mai ndo na madha ni wadhingi na madha sauti nda mai sotal tukina na mbongi wina nikua kiti mbale londo ndombulo binaka sandinde ndongai ngai muda buta talana ya there bambulu tatani kwa masi junior ni mbolo binaka ba akini bi laisenia ni mbola binaka ba kene salo te weniu do mbola binaka mena ni mengani kina gor bikem tunga gor me waraki district sabani ni binatal tunga ni bikem do ya nambongi ni kuwa au dor magital ten na buguni nonda ya wongo ni namboti ngo ndo ngana endo mai rongo tal no lasa kina en bi akabi ni moniti buke lulu ke na akabi ni borombo kai mbola tani bi botaya to lina ni mbola binaka ba kene bi soko ngar ni balu ba ni binatal ten bikem do lomoto mingor mai Longford Tasmania mo Australia sayawa wakina wambula tatunga ni beke muni na siama talto Maria Lisi Nicola nimbule binak aba ni bina talto ni beke mni na wasi ninga na binango okay nando talno lasa mbongi endai ngo membala tatunga na endonga na buno ni bulte kitalibo ni suba ngo endo talani talno asa talno teki mai liu membala tatiko na ale bole ndore betinani ni nalube na dindi bar ngalu karo mani bangaraki na betinani ngo me ndua na nona taliboni na lube na ko ngalu ko dindi bar chingo me ndona na taliboni ya me taliboni rongole me ramantanga ni rongo mantanga o nalube na ko dindi bar chika ya tutu wachunga me litalono ya ko ni talno sanga kaya nikua sador arto sa nanda beto na leni daka en nabuno ni bulte kitalibonia arto sa borri ko sa ngole mo indon na ngonelewa ngole nga mo ko sa may watanggar saroko nandele ni yobuno nga randu nabuno ni bingarabe watanggar to kino talibon sarto renga mai orto na walisilesi orto na bingarabe to ka en kambani ni bulte kitaliboningo arto sa rito nga may arto sa daka tekirto sar en natabaranga en bunga ni customer service norto sa rito nga arto na telefonia okay kada tu na ililun telefonia kembali o kaya ko to chukuma na telefonia go kaya nangone leo endur tungo go ngalu enjinjibar arto sa kila sarto norto na nangole tunga norto na ngone ni India arto sa lay tarengi ko kwa bantanga birto tunga ba redirto tu sama ni ndona torbo ni biti dambe sarto kay no kwa en ndo tele tebelia ka ba redirto tu kay ni nanan roto na bika sarto ba dorot gorto na boni non na leni dadak sa reach ko no kwa sa dadak takatal cingay no kwa heisa sa ndona ka ba lolo malibu oya nandindi barra kinangalu sa reach ko ni ngonele ndurtunga sa mbitanga no na telefoni kada tu na screen non telefoni sa kilasar chiko ni norto na leni dagango na ngonele ngo ngole chumai bebina katambe ka me repair na screen ni no na telefoni sama ni tu da keni na dorbo ni bichingo sama ni ngole ni melai be buki mandanga bona ngonele ngo kwa kono na ngole tunga ni na dorbo ngo sa tigu sa okoya sa bici ko saranga ni baba ni ko na o ko na ngonelewa ko erto sana no mutsike ningo ni ngalu kandindi bar sa tiga saranga ko ba no na aba ngani o ko sa raiser nga mayo ngonele ngo bwa sa tugo na saranga ni na dorobongo no na telefoni sa tuno ka no na telefoni mesa sikinal ta ko no telefoni mesa bo sa bangal aba sa ba ini ba ko we kono ngonele ngo sa reto nga mo ngonele sa reto ko ni sa madalata ngo me sa madalata na dorbongo ni na telefonia esang ni rawa ni repair na kena screen na bunu orto bingara bichikina orto ni lalongo sama ni kedibu ko sa dorbongo ngul mai lakumai non robi kedibu chinga banga na dorbongo sa sanga me kuchi ko saranga ni kina na bunu ai chuku kina na ngonele ngo ni sinro ni bosa na ikadi nga na rawa ni kadibi kina ko ngone longo meron ni rongo diko mai
ya na matangali ko na abangay. Ala ko sara mo ngonele sa kadibi ko mai. Ngona sa me kina sa mai bola sara ko. Me bola sara ko na edha ni stoa me ngole kina na ngonele ngo me ripe kina na nona telefoni sa screen non telefoni. Sule na ko bona ngonele ngo no toro denga na skini pepe ba reza. Wa redi katala me na dorbongo simbadi ba redi sumtale sa kinda batale na dorbongo. O sianga mbeka ni kila taltungan na ngonele ngo na buno chiki na stongo sianga mbeka ni kila na wili bola. Sama ni ngole mai na dorbongo ko chiko mai. Me ngole sar mai tumba. Me sapa madala sar ko me sa andusi bango ko me sa bosa banga lutelo ko. Wana ngonele ngo. Apa madala de ko ngo mai ngo na wai monu road nga ngori me chi singa bakle me da ke toke na buno ni bulte ki telefoni ngo. Sapa madala sara. Na dorbongo me sapa madala pangalu wa nangonele ongo sapa madala sa tsuga roko me sala indusia da ke me pango ko na metropol ya sana ngabongo to kin ndona buno ni politik telefoni ke kinda sala ngau ko sa ye de tele ni wa nangonele ongo etiko ibe na stoya ngono sa ka kina sa pare di ko tu na dorbongo na lebu no na madala tsuga ni pangalu wa ngai le ye tele me nangonele ongo etiko ibe na stoya sa iya saranga na dormongo oyu ko mantango nele ni sa kai turmo kwa mbulo bina kata oyo me bunolibu VTFM 9 Botiboti. Écoutez de Vikamni, win the Champions giveaway with Punjas flour. Ena no dai talanoa lasa ena bongi bina nikua so era sando la ko tunga ni na buni ndando redir ba malua ena buni nanda bengarabi so era sando wariri na bomimbi na lomanistoa ena non rasando lay sanga mera sabelay ngalutalnga na lebu ni pa madala taka botuna dorbongo na non sama indurto matenisto ena non sa tarno me sa pa madala taka tu matelo kwa na bono e chiko kina ko nga na bono ni repair telefoningo ena max street ngo edake sa pa madala tuna dorbongo ala se batunga o ka sa yetel mai ngone longo e tiko mbake be na stoya ambulo bina kata o ngone le ni bono lebu Saka indo apa kacil-kacilnya usah tak kamu ngonel di bunuh lebu ya. Oke lah isi biar mereka mena yang korang mereka nambuang imai ngalu tua begitu aja na baru rumbu-rumbu tu
Wambole tatsukani be kemni kedana sema tsumai en na Facebook page in VTFM soko ngar ni balu ni bole binaka. Wambole ta mengor me Longford, Tasmania, Australia. Wambole bina mariali si Nicola. Wakina be tone na wai kalu ni bole binaka. Mikaele wili bole binata vingu. Salama te bo mi be kem do we. Wakina be sirmbamba ndo bole binaka mai na ndua tolwalu Noga Avenue, Keila East, Melbourne City. Melbourne Victory, Australia. Ndo bole binaka. Lola mate be kem do liba inga na ba ni bole binaka. Boleh benaka kem ni. Wakina be iliavi kailo ni boleh benaka. Isa boleh benaka matagali. Mai na Bay of Plenty Rotorua mai ni selain tu boleh benaka. Salate wa ini ni boleh benaka. Mina ni mani kena berrotor be temani mai namara. Wabale ni ro joti. Wakina namara province kona. Saya ni boleh benaka. Ni aseru. Boleh benaka tahu. Sabani ni benaka ni be kem ni. Lola mangani bono muni mati lelo. Baksa meala. Boleh benaka leta. Sabani ni benaka tahu ni be kem ni. Melisha tulindau ni boleh bina tahu wakin mereula rain rai dola bina nita salala malebute ni bekem do we tsone na we kala uni boleh bina ka meni kina gol menosori na lawarawa arran ramatakali so boy kalo tiki Victoria wakin be akuila linga isibi ni boleh bina ka meni kina gori olo salini Sabrina mbalawa tokasa hermasi e baro tinga nandabo isa mai nokusa undu madoat ndo boleh bina tahu wanu bina tele bekem do Melisha tulindau meni kina na materi MOF e wai ma ni oti mai na nonra to buli sere mai buisinga e na mbogini kwa e langi tibi ni ko mata nan rendre la kita chikumen melani andi mai wanga ndo bole bina mai moira na bitia sawa bina bale bu tina itumbola bole bina tau rusia tembola budu ni bole bina ka inia dorrenga ndo bole bina ka rusia tembola budu isang bola bina tahu, wanu di bina tele bekem ni anam bogin dai tena itu puna. Kana ya do ya, beba totoleni ko sarga kena do. Puno big anjir sara melani andi mai wanga. Rusia tembara budu, aba, arabla. Iliso mbala itonga ni mbala binaka meni kina gori na matongo ne ngona abato alau le songa meni na zaka salu iliso bulisere tu yosaki vote ke vaka tu ya wai do mbala binaka neta bara kuliwa ni mbala binaka mangene ni mengani kina gori we kemdonga na rambo ngitinga gori na all available supermarket mai na waka we neta bara kuliwa o tala mesusuli laitia ngonga na company binaka na Line of Judah Security Services mai nandi mbuna taka ni mbole binaka mai Fulanga Street mai sama mbula ndo mbole binaka so boy ko langi tibian iko ka kila binaka tsiko wakina be saini vola na bonua sala lo motel tungai ni meni kini viosia na sobu limiba lima maka ifere mi tile ndo mbole binaka Roma South Godoko ndo boleh benaka. Boleh benama tangali. Meni kira bubale na South Godoko e mata udotho na malata tele. Po mibinga ve nasi mela South Godoko e la utoka Aspen. Ve te South Godoko e sukane bo lu berek e lambasa. O toni weidal na bonua ke ire ke saran le ni mati bo lu mati sau. Era tu ke biti ke e bonua tani. Misro South Godoko e nambenga ya no da secondary school bina ni mtume na bogini kwa. Salati wa ini untuk boleh benaka. Wa kina na meni kina gori ve ira ni tamangoni mai andre kini wai bombi binga ke Mr. Maika ke karua mi ai boleh benaka. Rabu mo raisu ni boleh benaka. Boleh benaka matagali. So sei ni volana bonua. Kundu batungori. Roma South Godoko. Sabadir lam nangan sere. Kanjina, nalotunga menda torrendi ya na main thing saranga na main thing. Melisa tuindau mena ni meni kinleni waima MOF. O samana buliser gor me businga era bogo bina nikua. Ula mila mano ni boleh benaka mai ala kena. Mena ni meni kina na sobere, wani mala na ita sire ndo boleh benaka. Wakin makile si tambo walu ni boleh benaka. Na vale bu Melisa tulindau wakin nabi mbuna taka mai Fulanga Street gori mai sama bola do boleh benaka
kami neli ni boy mai nanda ke state reketi mi modwata Emily Till ada pada katsugori men Elizabeth ratu untuk boleh benak men men kiri Florio Lisa Laisani tebita ke atau Rosie Puth and Pullman Banka my Bayers Resort en bogini kwa sala te wai niu mena ni mengani kina ngor be Stanley vonole bo ni sala itu boleh benak ai Rusia te mbola budu ni boleh benaka Jim angiau wau dan boleh benaka Wa kira ba mulata ni metra tu lebu ni boleh benaka wanu ni benata tele be kemni Ralph Ravanga mena ni meni kina ngor be Rafaele Baka kina ulami la manu ando boleh benaka me beda ni mengai na so ber weni malan ni tasiri mai ala kena ba dur to be kerbin ni mina bogin dinda ya Sokona ya raunga kia ora from Auckland mai be mbala pula mai ni Islandia lala mambimbi tu yani Melissa tunindau mina ni mina pekem dono sa kona tinga ngori en kavaba sona isali onaita maramatau ke maninga Melissa tunindau kaminiali ni boy na ni men nanda keke state and reketi madhuata ndo bola bina karusia timbola budu isabena bale bumetau zem alapati talafalaba mai Samoa thank you for joining us this evening makelesi tamai walu ndo bola bina mena ni mani kene berton sa kona tinga ngori I wailali wainandoi baka ni mitinga kina na baki roa nei chochi voli tamai chochi tinai tamai ulai kei ulai dom bola benaka sisilia lewa wai dom bola benaka bena ni mitinga ni vei pase nau nandali ba pase sokana ya raunga ke ora from Auckland Auckland in New Zealand akuila linga sibi dom bola benaka mena ni mani kena tamai Grace Labs ke Mary Fullman polasi tambole bina bina ni kena geng ni Hot Spring mai raki Joe Raikana wandom bolo bina kan bolo bina matangali Lucy Costa nangiri ndom bolo bina ka wado ni bina talte be kemuni na mbogini ko ndona mu like ken donna mu share cheta kai di non de talon lasa ena mbogi bina nikua esi rambamba bola bina ka mai nando tolwalu Noga Avenue Kayla East Melbourne Victory Australia salalama tweni namdo bubale evite Baru di bina tu di bikem tu di negara kita bimikir. Aku ila serum boleh bina tahu Melissa tindau. Mereula rain ni tai sebelum di mengambil korban tu lele lama nikah tu boleh bina ka. Nabali bu Melissa tindau. Jos ngawasa boleh bina tahu bina ni mitungan ni korsawe ni lo toka baru di bina tu yani. Nam bongi tindai. Sana mai dapat tertokai kan nanda parokaramu go. Dan nanda mulai kan don namu share nambo gini ko nabu nanda parokaramu go. Talai taki bale bikin nabe talanoa lasa so. Gai nama katal mai. Nonda ya urim Botiboti singa boke lulu. Tetali kan nanda talanoa bo. Kaya ngandre mo na be nanu mi nambo gini dai. Vitamin be nanu mi na messenger ni VTFM wasra ni ngono benango.